Waduh, waduh. Lagi. Ini kayaknya galak guys, yang sapi ini mau turun ya, kayak galak kayaknya. Waduh, waduh. Lagi. Tekan. Wah, untung ada Mas Becah, mantap ya. Wah. Cocok. Ngeri. Ketok iki ora apa-apa. Ayo, bos. Iki mek kaget kok. Terus dimansan. Alah ratane. Coplok ae. Tanduke. Sapi kaget. Copot terus melayu. Melayu wis. Iku yo nang kabar ya ora nyopot. Sapi gede ya. Saya biru ya. Mas Becah hebat ya. Lompat. Nah iki 6 up nak iki. Duh, malah Yora. Sepak kaca. Sandalnya ucul nanti. Sebuknya lonya. Coba kita dari sini guys. Tadi langsung meluncur. 10. Sandalnya Ya pasang iki. pasang lah Pak. Tanduknya ucul. Ya padahal kontak. Tanduknya ucul sakit. Ayo. Lepas Mas. Gile malteku. Sandalnya nganti ucul. Ada gandutan iki. Oke guys, tanduknya sampai lepas itu guys. Ngeri. Mas Becah atraksi. Iya Mas, tanduknya gaya apa ya Mas? Buat nganu Mas, ngantok Mas. Ini manusia aneh Mas, manusia bertanduk satu nih Mas. Tanduk satu. Kayak badak Mas. Buat kenang-kenangan Mas Aldi. Iya. Boleh lah. Nih ya, tanduknya sampai lepas ini. Aduh, bawa jak yo wis sak. Yes. Wan-wan temen-temen. Woi, waduh, pengkal. Ngeri, untung kena tangannya. Ngamuk.
Kena tangannya sampean ya, Pak? Wah, untung masih kena samping ini, Pak ya. Bahaya ini sapinya. Ngeri. Mantap ini, tebel. Wih, dulu. Waduh. Coba. Aduh. Get ini. Was. Sampai gede. Woi. Kaget aja dia ngeri sapinya. Nganti pecah iki papane. Papane nganti pecah dia. Papane sur. Hati-hati sikile. Lentak rene ya. Lo cedak lur. Mati. Ngamuk meneh. Ngamuk ya. Iya. Ngamuk guys. Sedih sapa ya? Masih ono. Hah? Saya ditibangmu ya? Buset. Sanggup bunding ora. Anu ketoke keluwe kecekan. Sapinya ngamuk di atas mobil. Sapine dadi ngamuk lho. Dimuat dikali dadi ngamuk kuwi ono. Ini rombongan kambing kurban. Rombongan kambing kurban. Nih, rombongan kambing kurban. Galak sapi nih. Sapi pedet. Ngamuk. Waduh. Cilik tapi polahe akeh. Persiapan turun. Iya. Lihatane ngeri. Pola akeh. Waduh. Waduh. Marah. Waduh, nyerutuk. Waduh. Walah. Keras sekali.